ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ አኒስ ሙይት ጉዴ ሲባን ነቀበ ሰምቦት ማለ ማለንጅራ የባሌዋ ይረት ጩፌ ጋር መነገስ ሌላ ቤት አይደለም ምጥላቸው ሰንጅቤትን ሙት ጎዴ ጸጉሬን ተስተካክዬ ምን ብዬ ከዛ በማል መኪና ውስጥ ስገባ ትንሽ ስለሆነ ሙዚቃ ከፍቼ አሁን ሙባ መጥቶ ማለንጅራን ጨዋ ቀዘቀሰው በቃ ከዛ ሁሉ ሙባ እኮ ነው ከእንቅልፍ ያነሳኝ ሙባ ይጨዋል እኮ ሰባተኛ ተችልም እንዴ ሙባ ተመታ ወልመስ 3 ሰዓት ነው 2 ሰዓት ተኛችሁ እኮ እኔ ገብቼ እንደገባተኛ ጉሬ ዲጄ ፈልግ ብዬው ልክ በዛው አልቀረም ጉሬ ወጥቶ ተመልሶ ሲመጣ ነው መሰለኝ ያስገባው አትሆን እንዴት አላውቅም ዲጄም ጠፋ ዲጄ እኮ አብዱሬ ዲጄ ፈልግ አልኩት ሌላ ማን ነበር ሌላ ዲጄ ፈልግ ነበር ያው አንከና እንደ ቆበንጋው ጋር አጥራውት ነምኒና አራን የሆነ መንሽን ነበር አይደል ነመድ መንሽ አቦንጅሩ ረፍጅራቲ ዲሳንጃን ዱፌ ማኪጃ ማኪ ደግነቱ እንትኑ ነው ፋርግታ ማላ 350 ቀላማ ቂያማ አገርቴስ ዶክተር ሲዱ አናንም የቀን ነው ደሜ እናንተ ስቲዲሳ ነው ጎዳ ነው ቆቆፋ ነው አንተ ፎሎ ነቶል ቻጄ ፎሎ ነው ጎዳ ፎሎ ነቶል ፈማን ኒ ጎዳ ወለ ነው ጎዳ ዳላ ቆፍቲ ነው ጎዳ ነው አንተ ኢስ ኻዋና ከና ያሱ ፎሎ ነው ጎዳ እንጂ ማለት ነው ጎዳ እንጂ በነ ጎዳ ነው ፎሎ ቶልቻ ፊ خلاص ፎሎ ቶልቻ በቃ ይሄ አጀጃ ከመሬን ደጎ ዘር ያየ ዲዱት ያንተ ፎሎ ቶልቻ ያሱ ደማስኩ ፋይን እኛም እኮ ትላንት ማለት ነው ያስም ገንደ ካንቱ ሬቨር ገንደ ከነሰንጋ እኔ ጉሬ ሬዲ ምናምን ዛሬ ጉሬ ምቆዛ ነበር እኔ ሼር ለነገሩ እኔ አና ትላንት በዛኛው ነው ያለው ታኔ ባዮሎጂ ያ ዶጋው ተላለ አደንጋቸው ያነው ዶጋው ትባረጎ አንደሽ ማንቴት ኮኖ ኦፍ እሺ ለምን ማንቴት አይዶሞ ሰላም አለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش؟ تنانين الحمد لله. ليش؟ الله الحمد لله. بتأمن مودش. بتأمن مسكن الله. لا من دنو جنا مكين. يا أنا بتأمن مودش جانشنا. بسيشان. بتجابوا وتدي بتأمن السبنيا. من الزجاج شلنا. አረ የፈለጋችሁን የእውነት የት ነው የምትኖሪው? ወይ ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው።
አልሐምዱሊላህ ስላስገባሽኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም ችግር የለውም። በጣም ነው የምናመሰግነው ከልብ ቴንኪዩ። እሺ ማሬ ቻው። እሺ abdii yaamani guys ana itti ergata inni gastii bani gastii baasi jee nama gastii nama bahaa baasutti hima an gastiin na cufamu dide bar hayyuu maaliif gocha شفتي توري بري اوكي كوي شي لا لي عمامي اوكي كوي ردي بيا شوفين توري برو مال تادني بواجر تنسى نم تكو مال تسم بوج ساجر مو qabsu oromoo keessaa galtee eenyuun na galche dammoo oromoon ta'u wallaahi naman kofalchiistan iddoo takka abdii hamtanii yes amma cufeetin jira amma cufeen jira mana maahii yoo namni maahii beetan hin jirtanii warri hin beekne immoo gaafa nuti achi deemne kottaa gastii san irratti jechuu bikka nuti dheenu sanitti hordoftoonni kiyya kabajamtootaa fi jaalatamtoonni achi dheeniti waan qabnuun qarqarraa jechuu tole. يا أم الدلقات يسا والله واني سنقو تنبر هاي دفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Of course مقال جيت إذا maqaa jijjiiree anuma maqaa jijjiiree bakka hedduutti akkana namni wallaalee naarii jira rakkadhe. Jirta akkam baddan yar ibsaallee hin badee zabana kana maal isaa yuutuubiilee waa gannuu dhiisuu dhiise. Biizii taanee na fakkaate biizii ta'ee na fakkaate gatiin dhiisaan amma soomanni geemi soomanni seene poost goona inshaallah. Natti dadhabne gara hundayootti deemu. Nadi bii warwaan isaan kun. Yuutuubiin dhiisin alatti yuutuubiin baay'ee bareeda. Baay'ee nu bohaara. Namni akkana konguraa jira bakka deemnu hundatti FB ilaalla, TikTok ilaalla. Osoo nuti hin argin wanni ta'e immoo akkami dubbi nu dhiiba. Beebar. Nuti lee akkasuma nu dhibee warra anan bakka kiyyatti na dhibee jiraani. Nu dhibee osoo nuti hin argin. Nu dhibee nutis akkasuma nu dhibee. Garuu wallaahi jaalala ummanni kun isinii qabu. Maasha Allah hedduu nama ajaa'iba.
dhugumatti shuggutii sabaati ati dhugaa ummanni bara boo guys wallahi sababa keessa namni bilbileen jiru bakka silkii biyya cufadhee reefufa sababa keessa para oromoo tasgabbaadha please tasgabbaa nuti amma yoo post goone yoo mee nurraa dhageessanii nurraa dhageenye maalta ana kam ta'e beeta ani yeroo meeqa FB kee sarchi godhee ilaale wallahi sila dubbiin dhugumaa jedhee shakkee anu yoo an sarchi godhee ilaale tokko ammoo FB tokko gara kuma dhibbaati sila ammoo maqama keetii jira ummanni bara amanaan jiru ummanni ittiin deema laal sargii namaa deeme sun nikaa akkasitti godhama mee dhageeffadha sun bar sargii dhaban nikaa miti nagarree bargu sargii guddoodha bar nikaa biyyatamitti namni akkasi godhu nikaa manuma keessatti godhu soo wanti jedhama malee hai oowwistanii barri bakka isinii mee takkara lamarra isinii wallahi ummanni kun akkuma nan ana faana yaa wallahi ummanni kun akkuma nan kun guys wallahi yoo akkana rakkattan isinirraan heerumaa amma isinii ilmoollee amma jaas sagalee isinii fide miidiyaa kanatti khalaas hay maali boo sanii miti armaki FB tokko jira beeta maqaa keetiin ka jiru tokko guddaadha FB'n sun guddaadha maqama keetiin jira yoo ani asii amma sirra argee sarchi godhee kee ilaala jedhu FB'n sun naa dhufe beeta yoo an jala gasseenu namni hedduun tagii irra godhe jala jira inde sila dhugumaa jedhee asuma deem amma duuba deebee yoo an FB'n kun sirriidha jedhee ilaalu edaa sirrii miti innaa FB'n sunillee nama hedduu qabaa namni hedduun simase hordoftoota hedduu qabaa waan ta'eef Ahyaan hedduu jira FB maqaa ahyaan hedduu jira namni ma FB xiyyaa'uun yaa guys akkasii tasgabbaa waa hundaaf rabbiin isinaa tasgabbeessu wallahi garuu maal naa qopheessan sila amma dubbiin tunuu jechuun silma dhugaa taatee maal naa qopheessan akkuma harka dhodhootee hin naqajeelchu dimtanii لا والله كوبي أدات توقع إن شاء الله جالسة وجين ترى قاس وهون دافع وما تسكبوا يوغرو في تاني في تبتشو في فونتي ريتشول بعد أكون بعدني تبقى فتاجا غرغرسا ويا سفتي راينا فينا غرغرسا ويا سفتي من ما هي راينا فينا وندي كيسانو وان كبدين أمتي كينيا بالي برا بتشو السر جراتا وندي كيسانو تولي والله وندي كيسانو أمتا رجعتني مرت كيسانو ويا سفتي برمال إفتان جتشورا mana mahititti gargaarsa jira ummata madawalabu ummata liyu hayli sumaleetiin bukka qeef qabeenya isaanii irraa namni hedduu madaahee hedduun lee lubbuu dabree jira sababa saniif gargaarsi jira irraa hin hafina guyyaa san hundummaan keessanuu waan dandeessanii ummata keessan bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna dhufaatii warri maa hin beeynellee makii jala hirdoftoonni inshallah asli fa ajala maki fa ajala dhufa achitti argamaa waan dandeessaniin gargaara kan dandeenyillee taabtaa billee osoo gootanii achi dhufuun hayyee galatoomii bareeda inshaallahti hin irraanfatinaa isiniin jenna hundumti keessan ulfaadhu maki እሺ thank you so much galatoomii bitti haa torrayya ayya manni mana maahiti mana maahii anaajina achitti qarqaarsi guyyaa saftiidha jechuu ቆይ ሰው ቤትሽ ውስጥ አስገብተሽ ነው እንደምትጠሪኝ? ኖ ቱርቴ ዲዴ ኻዱበ ቱርቴ በነመሲ ኤርጌ ዋንቲፍ ገስቲ ራባስ ዲቴሳኒፍ nyaata nyaachuun ture nyaata nyaadhee daaraktii dhumu bar yeroo tokkollee baay'ee nagaatti hin jenneeni. ቤተሰብ አማን ነው ሁሉ ሰላም ነገ ቀቡ ማቲን ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ? ፒስ ነው። እንዴት ነህ? ብርዱ ጠፋ ወይ አሁንም አለ? እንት ያማ ሐማቴ
amma qabbanti amma hammattee jirti dhuma kanarratti jechuun በጣም ነው የሚበርደው አሁን በጣም Kama fito balata. ጣፋ dura dhuftee bar qabbanti seenaa jirti malee hin seenne bar ኮሜንቲ ከዱብሴራ ኑር ዴቪን እንጅሩ እኔ የምለው በጣም በጥያቄ እያንገበገቡኝ ነበር። መቼ ነው እየተባልኩ ነው መልሳለሽ። ሞኔት ሲ ዴቪሴራ ቢ ሞኒ ዴቪሴራ እሺ ማጊ ምንድን ነው እዛ ጋር የምታነቢው? ሀይ አያነበብኩም እኮ ፈዘዝኩኝ እኮ ሰው በጣም አዛርብኝ ማለት ምንድን ነው? ምን አልክ አንተ? ኖ ምን አድርጎ ነው ያፈዘዙሽ? ንገሪ። ዋዳ ልቡ ሁማ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ምን ነው ደህና አይደለሁም እንዴ? ኮንፊውዝድ ታቴ በር አረ ነገን ቀባ ጉዲ ደበር ምንድን ነው የሚያስቅሽ? ዋንተ ታቴ ታቆይ እናወራበታለን። ምንም አልኩም። ጾመኛ ነኝ። ለኛ ከነ ጾመና እንጂ ጾም ላይ ነው አልኩት። ዛሬ በጣም ደክሞኛል ታውቃለህ። ለዛ ነው እየጾምሽ ነው። ለእኔም ጾሚልኝ በእናትሽ። ሲላነሚ ነማ ሰላቱፍ ነማ ሶመኑ ቴበር በጣም ይትበሬዳ ቶሬ ገሩ እንተንዳሙ መሌ ጋይስ ታብታብ ጎዳ ፑሽ ጎዳ ወይኔ ሰው የለኝም። ጋይስ ሼር ጎዳሜ ወሌት ሼር ጎዳሜ እስቲ ነመቲ ኑረሊ ወራ ዋቀዮ አመኔ ቢፍቱ ብረካቱ ሼር ና ጎዲ በእናት ዜድ ኦሮ አከም በእናትሽ ጅርታ ሚሚሽር ጎዳ ነመሸንሸን ፋቲ ነመኩዳን ፋቲ ጫሊሳ ሼር ጎዳ ደማ ዲበላ መቆፈታስ ጅርቱ በር ኤሰ ደምተኒ ማነሙ ቤቴማ እና ዱፎ በርባድ ታ አጀንዳ እንዱመኔ በቃ እንዱመኔ ሳ እና ገላን ጅሩ በቃ ወንስ ነው ሴትማ ዱሜ በራማም ሞካም ብራቱ ጀመራሜ አኮ ነው ባይ ባይ እና ጂም ጅርታ